یک آمد نافشار لجی گنده عقل دایکو دنگ گل دنگ کردستانیه. برنامه زانست و تکنولوژی برنامه زانست و تکنولوژی جی برنامه زانست و تکنولوژی دن باشکو دارین هیجا امی هول بدن ده هر برنامه کی خود درباره زانست و تکنولوژی آگاهی داوی بوره پارو بکن. برنامه زانست و تکنولوژی دست پیدا که ده هر رکین برنامه ما یا ایرو ده آگاهی هنه مصر لوگو آرکیولوژیست مصری دکتر زاهی حواس دازانین که ده سال 2025 ده و گلک شنوارین دیروکی این بالکش لمصری و ورن کولان و اشکره کرن. آگاهی دویمین ده درباره 10 بویرین خوزایی ین هری سسرت و بالکش لجیهان دوسیه یک مهیه. آجانسا بله آجالا بناوی قندوس بجن آجالا قندوس لولات چکی بنداوا کو حکومت چکی نکاری بو چه بکه وان آواکر. ده درباره ولاتین خودیه هجماره هری زیده ین بالفرگهان لجیهان دوسیه که مهیه. چین بالفرشر آبناوی جده سی کو رقابت به بالفر امریکی F-16 دکه خست بازار جیهانی. مصر جی هول ده پیمانا کرینا وان بالفران به چینی را امزه بکه. زانیارین آسترونومی بالی دکشینین لسر گرستیروکا که تی تخمین کرن ده سال 2032 دیان ده لعرده که و زانیاران دبیجن دبکو افگرستیروکا که ناویوی یه ره 2024 لباجارین پرزمین امریکا باشوری امریکا آسیا و افریقیایی بکوه تی گوتن که لکنداو عربی جی دبکو زراراوی جی بگه جور. زانیارین آسترونومی بالی دکشینن لسر و مجاره و گرینگیا وی برنامه ما دوام دکه بمربن. مصر لوگو آرکیولوژیست مصری دکتر زاهی حواس دازانین که ده سال 2025 ده و گلک شنوارین دیروکی این بالکش لمصری ورن کولان و اشکره کرن. زاهی حواس دازانین که و ده سالی ده برسوا گلک پرسین که ده هشیم رووان ده آسی مانه به برسف مانه وردائین. دکتر حواس لی زانینگاه منصورا یا مصری ده درباری شهرستانیا فرعونان و مصری سر رنوان ده درباری وی ده سمینرک دا. دنوا خفتنا خود حواس قالا سر رنکو لگلک دوران نهاتن اشکره کرن کر. بطایبتی جی لسر سرین آوا کرنا پیرامید و پیکر مزنس سفینکس کر. بطایبتی ده درباری توریین کو به بنگه اید درباره آواکرنا پیرامیدان ده کو دبیجن دستین هیزین جی فضای هاتنه وان پیرامیدان آوا کریه لدیجی وی توریه درکت و گود کو سالو خاک زانستی یا وان توریان نینه دستی خودیین وان توریان و دبیجی کو پیرامید به دست هیزین فضای هاتنه آوا کرن نراسته. حواس بالکشان ده لسر خباتین آرکولوژی ین ده سال 2025 ده و گوت کو دوی سالی ده و گلک کشفین دیروکی ین گرینگو مزن لمصری ورن اشکره کرن و برسوا پرسن گلک زانیارین آرکیولوژیست ایل جیهان وردائین به دوام آخفتنا خود
دکتۆر زاهی حواس قالا سرێن ئاواکردنا پیرامیدên herîma zin û peykerê Sfinks kir. Diyar kir ku çawa bersiv da têgihîna şaş a xwediyê rûpela herîma zin a YouTubeê YouTuber zê cîhanî Mr. Beast yê ku digot zindiyên ji fezayê hatine wan piramîdan ava kir û bi taybetî peykerê Sfinks jî ava kirine. Zahî Hewas got ku me bi Mr. Beast re bixwere li gelek deverên piramîd û şûnewarên dîrokiyên Misrî me wayî gerand da ku bi çavên xwe rastiya avakirina piramîdan bibîne. Niha dirêzê de jî derbarê deh bûyerên xwezayî herî balkêş li cîhanê ku me dosyayeke ji we re berhev kir amade kir em bi hev re li vê dosyayê guhdarî bikin. Mirovê li ser wî erdê jiyaye hemû bûyerên li dora xwe baş fêm nekiriye û şîroveyeke li wicîk jê re nedîtiye. Ji lewra gelek bûyer li xwezayê hene li benda şîrove û têgihiştineke zanistî û rastaqîne heye. Mirov dikare qala deh bûyerên xwezayî yên sûsret li cîhanê bike. Yek, şikefta mermer. Li welatê Çîle ku yek ji herêmên xwezayî yên herî bedew li cîhanê bi navê Patagonya heye. Ji ber vê jî ji gelek deverên cîhanê turîst ji bo dîtina herêmê her sal havînî tên serdana wê. Lêbelê ye herî bala turîstan dikşîne ser xwe şikeftên pir mezin ên mermerin. Ev şikeftên şîn bi awayekî xwezayî çêbûne. Zanyaran dibêjin ev şikeft ji ber pêlên derya li van şikeftan dide de encama wê de nexş û şeklên pir bedew derketine holê çêbûne. Dido, kelmêşên li Ohio. Li bakurê roja avayê welayeta Amerîkî Ohio di meha gulana sala 2022 de komeke pir zêde û qelebalix ji kelmêşan ber bi bajaran ve çûn. Pisporên kêzikan dibêjin ev bûyer her sal li vê herêmê çêdibin. Bûyerên xwezayî ne. Ew xasî balkêş têne herêmê dibi sedema ku qezayên trafîkê ji ber camê maşîneyan û trombêlan digirin. û ajoker baş nikarin li pêşa xwe bibînin. Tevî ku şîneyên herêmê ji van kelmêşan acizin jî lêbelê pisporên jîngehê dibêjin hatina ew qas kelmêş nîşaneya paqîjiya golên avê yên li dora herêmê ne. Ji ber vê jî zanyaran li vê herêmê li van bûyeran bi awayekî pozîtîv dinerin. Sisê Danxia Landform. Li Çînê herêmeke çiyayî bi kevirên tûj û sor heye. Çêbûna van zinaran ên tûj û bi vî rengî weke tabloyeke xwezayî ye. Geolojîst dibêjin di nava xaka lûtkeyên van zinaran de gelek minîral û madde hene lewma rengekî dide zinaran û ji ber ronahiyê mîna kevana keskesoran ev kevir ditayîzin. 4. Şikeftên ji qeşayê. İslanda yek ji welatên herî bedew li cîhanê ye. Xwezaya herêmê li gor gelek welatên cîhanê pir bêhempa ye. Rengîniya xwezayê ji ber gelek çemên ava berfê çêbûne tê. Li herêmê gelek cemed û qeşa rûyên xakê digire. Lêbelê ya herî sûstret şikeftên ji qeşayê çêbûnê. Dibêqey ev şikeftên ronahî li ser ditayîze mîna ku aîdî cîhaneke din e. Abalkêş divan şikeftan de ew ku rengên wan nesabitin û her dem têne guhertin. Dema mirov diçe van şikeftan mîna ku dergeha zamanê li pêşiya wî vebûyê derbas dibe, xuya dibe. 5. Ewrên mezin ên bi navê ewrên berbangê têne naskirin. Ev bûyera xwezayî mirovan matmayî dihêle. Hingî balkêş û sûsreteke xwezayî ye. Fişara zexta hewayê û ewrên kom dibin bi hev re dîmeneka balkêş çê dikin. Bûyera ku ev tê behskirin a ewrên berbangê ên balkêş li kendava Kerbentarya ya li bakurê Avustralyayê ye. Dirêjbûna ewrên çê dibin heta 1000 kilometre dirêje û dîmeneke balkêş derdixe holê. 6. Stûnên ronahiyê. Li herêmên nêzîkî cemseran ango qutuban
چه جمسرین باکور و چه جمسر باشور جی استونین میناکو روناهی جازمانان تی خویا دبه. سدما وی بویاره جبر دماکو شوق لی ملوکلرین هلما آوه ین جمدی دکوه میناکو ستونه که روناهی جازمانان تی و لروی عرده دکوه خویا دبه. ملوکلرین جمدی دبه مینا نینیکه که تیرجا روناهی جید تاییزه. اف بویره نزیکی بویره کو بناوه شفقه قطبی یا لنرویجه و فنلندیه چه دبن دشبهه. هفت داره کسکسوران اوکالیپتوس لاندونوزیا، فلیپین و گینیا نو داره که بناوه اوکالیپتوس تی ناس کرن. قرمه داره برنگین کسکسوران تی رنگ کرن. جبر وی ناوه داره کسکسوران آگ اوکالیپتوس تی پیناس کرن. جلور اف دار جناوه چار دارن به همپال استرالیا جهاتیه دیتن. قاشل و قالکین وان داران رنگینن. درجبون وان داران حتی 75 متر بلند بن. جبر ویجی اف دیمنکه بالکش و به همپایه. 8 کولیلکا قشایی لهریم قطبی و جمسران دیتنا کولیلکان پر زحمت ده. جبر درجه گرمایی حتی 6 درجه لجر صفره دیچه. جبر وی لور رنگه کی کولیلکان به همپا لوان دوران شینده به. ناوی وی کولیلکا قشاییه و رنگه وی سپیه. پر زحمته کو مروف کاره به کولیلکه کی بوی رنگی ببینه جبر کو خطر لسر جانا مروفان هیه. گولا دخدخی گولا دخدخی لگلیه کمین یه هریما کولومبیا بریتانی لولات کانادایی دکوه. گولا که کور بمادین الکالین و شوره. دوارزن پاییز و زستان ده اف گول مینا گلک گولندن لجیهانه یه. لیبل دما ورزه هاوینی تی هلما آوه را دبه رنگ گوله دبه دخدقی و تی گوارتن. تو دبه قی رسام وینه خیز کریه. لسر روی وان گولان نقطه کسکشین و زرچه دبن. آوا وان گولان خودی آسته که بلند جمینیرالین جور بجورن. جلورا اوقاسی رنگین جدا لسر روی وان گولان چه دبن. آوا وان گولان خودی آسته که بلند جی مینرالین جور بجورن. جلورا اوقاسی رنگین جدا لسر روی وان گولان خویا دبن. 10 صحرای کولیل گرتی د سال 2016 ده لباکوری چیلی بارانه زیده باری. لدو وی بارانه باری دیمنه که بالکش ترکته هولی. چول و صحرای زوها آب ناوی اتکام یا مری و بیجیان ددمک کرده و گوهری عردک بشیناهین زندی. گلک کلیل کو نبات لوی هرمی شیم بون. شنین کو لنیزی هرمی دبیجن دیمن نوسا لهرمی کم تیدیتن. د سال 1984 ده نزدیکی 3000 بالینه لدریای قشاگرتی لدورا به لوگنا یا گریدای هریما چوکچی یا روسیای آسیمان و دمی جیانا ویکری بالینه کت خطریه که مزن و دمی دولت سوویت آبری یکتیا سوویت آبری با ارمانجا خلاص کرنا وان بالینه به هوارا وان هات و جبر وی که گمیا شکینرا برفی یا بناوی ادمیرال ماکاروف شاند هرمی. ارمانج او بوکو بالینا بدندو وی گمیا نافبوری لیبری حمو هولدانین دولتا یکتیا سوویت به انجام مان. هنگی پسپورین جینگه فکرین کو رنگ کج موزیکا ور بکارانین دا کو اف موزیک باندور البالینا بکه و بدندو ویگمیه. لپیش اکیبا هواره تر جغینی ویریا کو موزیک بکار بینه نما. جبر ویه که موزیکا چاوچیوسکی بکار آنین. لحمود ورین گمیه آپارلوین مزن بکار آنین. پشتی موزیک دست پیکر حمو بالینه دامپی گمیا ادمیرال ماکاروف. لگوری وی پلانا هواری گهشت ارمانجا کو جد هات پایین کو بالینه جناو قشای ورن خلاص کرن. کریه بالینه دا پای گمیه حتی مسافت 161 کیلومتر مشیا.
نزیکی 2000 بالینه زیرتر هاتن خلاص کرن و شاندن اوکیانوسا وکری یا فره. ناوی وی هولدانا هواره به ناوی هریما انگو دوره کولی رودای بیلوگا هات لیکرن. به وی سرکفتنی هات دیار کرن که بالینا جی مینا مرووان جی موزیکه به باندور دبن. یک جی نوچهین ده درباره خوزایی ده گلکی مروف ماتمایی هشت نوچه ده درباره اندازیاری آجالان ده خوزایی ده یه. آجالا کو ناوی دناوا چم و آوان ده گولین آوان ده آوا شیرین بتایبتی بنداوا چه دکه ناوی قندوزه. بسالان الولات چکی حکومتا چکی هول ده کل پیشیا لحیام بگره و خاکن گنجاو جبو چاندنیه و جبو زندیان آرام با آفرینه. نزدیکی نرخ 1,250,000 دلار امریکی بوچه جبو چیکرنا بنداوکی وقتاند. لیبل اجبر سدمن بیروکراتیک و هن کاروبارین فرمیت پرسکریکن دست کار اف پیواجویا کو دهات پایین ده سال 2018 ده بهاتا چیکرن درنگ ما او نهات پیک آنین. لیبالکشه کو آجالا بناوی قندوس دناوا دمکه کرد چند روژان آنگو هفته یکی درباس نکر بدهان بنداوان لجهه کو حکومت دخست بنداوی چه بکه آوا کرن. تشتا کو حکومتا چکه نکاری بو بکرا ده انجام ده او آجل دکاری بوم پیک بینن. وان پیک آنینان بسد هزاران دلار پره جبو حکومتا چکه پاراست. ایجار پسپورین بنداوان دبیجن جهه که قندوس لی بنداف چه کرنه جالیه اندازیاری جالی جه و دیزاینه و بالکش گنجاو و میناکن. جالیه که و آجل لپیش لحیه گرد جالیه که دن و جی عردین گنجاو جبو چاندنی و زندیبونا بقو کلین آوه زمین آفرند. دوسیه اما درزه ده درباره هجمارا بالافرین هری زیده لکیجا ولاتین جهانی تی آوا کرن. ده درباره ویده اف دوسیه اما هیه مجوار وان آگاهیم برهف کریم به هفره گهداری بکن. لجهانی بالافرگه جهیلا سیویل و لشکری و خودی گرینگی یک جیانینه. جبر دوراهی و مسافتین دور نیزی هف دکن. جلورا ولاتین پیشکتیین جهانی گرینگی ددن سکتورا چیکرنا بالفرگهان و پیشخستنا تکنولوژیاوی. لور امی قالا 5 ولاتین هری زیده لی بالفرگه هاتن آوا کرن بکن. یک دولتین یک بوین امریکایی. یکمین ولاتی که لجهان خودی هجمار هری زیده بالفرگهان دولتین یک بوین امریکاییه. لامریکای بالافرگه ناونتوایی و هریمی جد ناو ده 13513 بالافرگه لی هاتن چیکرن. صدما که دولتین یک بوین امریکایی بوی خودی اوقس هجمارا بالافرگهان لی جهان جبر فرهی عرداوی و جلورا جبوت جسری وی ولاتی حتی داویا وی ولاتی ریویتیه بکی به هزاران کیلومتر فرق هیه. جبر وی سدمی پیوستیا وی ولاتی به طورکه یا و گوهستنا هوایی یا پیشکتی هیه. دو برزیلیا ولات دویمین برزیلیایه. لوی ولاتی 4093 بالافرگه هنه. عرض وی ولاتی فره پر دارستان و گولن چامور و آویلی هنه. جبر وی سدمی برزیلیا چارەسەریە وان پرسکریکان به پیشخستنا هوای و ریویتیا به بالافران و دیتیه. ده سالن شستی 100 سالا بیستان و ور و به هزاران بالافرگه هاتن چیکرن و پیشخستن. سه مکسیکا لوی ولاتی نزدیک 1714 بالافرگه هنه. جسالن داوی 100 سالا بیستان و ور و دولت مکسیکای پر بالافرگه چیکرن و پیشخستن. رویتیا بالافران جسر اوکیانوسا پاسیفیک حتی کندا و مکسیکای جی تیمشاندن. 4 کانادای
لولاتی کەنەدای نزیکی 1467 بالافرگە هاتن ئەساس کردن. ساڵانە دەولەتە کەنەدای بودجەیەکیش بۆ پێشخستنە ڕێویتیە بە بالافران ڤەدقەتینە. پرانیە وڵاتیên کەنەدایی ji bo veguhestin û bazirganiyê giringiyê didin rêwîtiya bi balafiran. Ji ber vê sedemê ew qasî dewleta Kenedayê piştgiriyê dide sektora çêkirina balafir û balafirgehan. 5. Rusyayê Rusya xwedî 1218 balafirgehin. Rusya ji aliyê ernîgeriyê ve yek ji çend welatên herî mezin û fereh li cîhanê ye. Rêwîtiya bi trênan heta 12 saeta zêdetir dikare pêk were. Ev dibe sedem ku dewleta Rusyayê li bajarên navendî balafirgehên navendî û yên navnetewayî û herîmî jî lê ava bike. Divan rojan da agahiyeke li ser gelek ajansên navnetewayî yên teknolojiya eskerî hatine belavkirin û parvekirin. Mijara gotinê balafira Çînî a ji cûreya J10C ye. Tê gotin ku niha Misrê hewl dide peymana kirîna van balafirên leşkerî bê Çînê re îmze bike. Başe çi taybetmendiya vê balafirê ku ew qasî diraghandina navnetewayî û bi taybetî yên erebî de behsa vê balafirê tê kirin. Gelo ev balafir dikare pêşbirkiyê bi balafirgeha Emerîkiya navdar F-16 re bike yan na. Pisporên teknolojiya eskerî dibêjin ev balafir re J10C bi armanca ku gemiyên şer her wiha hedefên hewayî yên erdê ji mesafeteya dûrahiya heta 200 kilometre zêdetir dikare bike hedefa rokêtên xwe. Tê gotin ku ev balafira mijara gotinê xwedî teknolojiyên elektronîk ya tespîtkirina hedefan e ku di balafira F-16 de nayên dîtin. Ev balafira bi motorekê dixebite lê belê ev balafir ji balafira Emerîkî zêdetir erzan e û lêçûna çêkirina kêmaniyên wên teknîkî an xerabûna wê ji hêla servîsên Çînî ve erzantir tê pêşkêşkirin. Dikare 5600 kilogram bar teqemenî hilgire. Niha jî hin agahiyên di derbarê vê balafirê de. Dirêjbûna wê tê gotin ku dirêjbûna balafira J10C 16 metre nokta nehe. Ferahiya baskên wê 9 metre nokta heşte. Bilindbûna wê 5 metre nokta hefte. Mezinbûna balafirê 37 çargoşe ye. Belê 37 çargoşe metre ye. Giraniya balafirê bê bar 9705 gram e. Yani 9000 kilogram û 705 kilo ye. Giraniya tevî bar 14000 kilogram e. Su temenî nêzî 4905 litre digire. Her wiha hêza motorê 89.17 kilonewton e. Hêza balafira J10C leza wê 2.2 max e. Firahiya qada dikare lê şer bike 1240 heta 10600 kilometre dikare bigire. Dikare heta bilinbûna 20000 metre li ezmanan bifire. Di balafirê de radareke ku xwedî gelek fonksiyonan pêşketî heye. Çeka ku li ser J10C hatiye bicihkirin, çeka giran a mîna doşkeya Rûsî guleyên eyarê 23 millîm dihewîne. Ev çek li binê zikê balafirê li aliyê çepê hatiye bicihkirin. Agahiye dawî her roj derbas dibe astrolojîst xetera gerestîroka binavê yere 2024 ku dibe ku li erdê di sala 2032 de li erdê bikeve tînin ziman. Hata gotin ku hin ihtimala ku ev gerestîrok li erdê bikeve ji sedî di 2.3 ye.
و هر روز اف است زیادتر دبه فرایه گرستیروکا گوتی گوتن نوت متریه بقاسی پیکر آزادی یه نیویورک یا امریکای آن ساعتا بیگ بند یا لندن یا بریتانیایی نهاد دربار زرارین کتنا وی گرستیروکا کو لسر عرده لیکولین تی کرن و اف لیکولین بردوام دکه جهیلا استرولوژیستان و اف لیکولین تی کرن لینای زانین و ریل بر کارسته که جهانی آمزن وکا آنا لیبلی هن تخمینان هنکو دبیجن دبکو باندورا وی بومبایا اتمی کو لسر پشتی شر جهانی دویم لسر باجارن ژاپنیا هیروشیما و ناگازاکی کتیه به 100 جاران زیادتره و مزنتر باندوراوی هیه اجانس فضایی امریکی ناسای لیسته دولت جهانی این کوتی تخمین کردن کو و لبرکتنا وی گرستیروک زرارم ببینه و باندوره لسروان بکه اف لیسته هاتا اشکره کردن جناسای استرولوژیست دیوید رانکین هرم خطر اگو دکاره به هرم که قداغه کری نشان دا رانکین دبیجی کو اف هرم جپا لپار زمین امریکا باشور حتی اوکیانوسا پاسیفیک حتی باشور آسیا و کنداوا عربی و بشک جپار زمین افریقیا دگری نواخواه ناوی نه دولتین کو دبکو جوی کتنی بباندور بن اون ونزویلا، کولومبیا، اکوادور، هندستان، پاکستان، بنگلادش اتیوبیا و سودان و هر وها نیجریه هری داوی افغانستیروکا کو مینا وی گرستیروکی کتی مازن د دیروکه د کتی لارده د بیتی گوتن کو گرستیروکا هری داوی کتی عرده د سال 1908 له هریما تنجوسکا یا سیبیریا یا روسیا کتیه و دمه نزدیکی 10105 کیلومتر چارگوشه جدارستانان ضرر جوان جوی کتنا وی گرستیروکه و اف دارستان تنبونه برنامه زانست و تکنولوژی بداوی بو حتی برنامه یکی دن ببینید خیر و خوشی ده ببینید آرامی و آزادی ده دم باش برنامه زانست و تکنولوژی برنامه زانست و تکنولوژی رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه